Assalamu alaikum tuğanlar. Kandayсыздар, amansыздар, mekendештер. Cuma gününüzler mübarek olsun. Tinçsizlar, Kuday buyursa işe çıktım. Bugün ta kançası kaldı? 14'te kaldı. Yok, bugün 5. gün. 14'tü. Bugün kanday bolot, kanday yok. Size men çoğuruyoruz. Saat 3'ten 31 öttü. Cuma'nı okup, maçtan çup, moyka, soyka kılıp İşte başladım. 14 kaldı. Gün kanday tez ötkөнүн özüm de bilbey almay. Jaman tez ötөт günдөр. Keyif janıp turat. Заказ берсе кеттик. Заказ çıktı, берселе кеттик. До свидания. До свидания. Так, 21 минута 260 рубль. И интернет тüftet 261. Жаңа birinci алган заказ отмене болуп кетти да. Отменен болуп кетти. Роялдан Пушкина 161'den бердиле. Украинская берип койду. Ошондо украинские экономдудан жандырып жүрдүм эле. Бул эконом окшойт. Эконом экен айттым. Эконом еще Uber'дин заказы болгондо да. Ошондой. Заказ жок, экономдудан жандырып койдум. Кайф күйүп турат. Украинская мира пробка өлүп калыптыр. Драйверден да заказ жок го. Мына заказ берди. Плюс 60 менен эконом. Крайная 35'ten бери атат. Мейлен бул жакта экономдудан жандырып качып кетели. План заказ берген эшеп. Шаар жакка барып алып, өз Сахалинскийден бияк өтпөй эле коюш керек да. Ошону ар жакка карап иштей бериш керек. Ар жакка карап заказдарды ала бериш керек.
Ya tuğanlar 14 minuta aytқанда 333 рубль. Бұл менен кече аквашитик алып келгенмин, ошо танып калып тур. Кече дагы алып келдиң беле деп. Кече ошол жерден аквашитикке 441 демкеге алып келгем. Ушундай кеттик эми. Дальше. До свидания. Спасибо. Ага, хорошего вечера. Так, туғандар, 15 минутада 581 рубль. Вообще шикарный опыт. Жирный заказ болып кетті ғой. Bir заказ берді, дальше кеттік анда. Так, 9 минута 212 рубль. Сантадан Славянскийге алып келдим. Нормально. Saat 8'den 50 ötüp kaldı. Заработка 3259. 14 заказ. Заказ жоқ, keyfi öçüp kaldı. Үйгө кирип чай ичип чыксам, үйдүн жанына келип калдым. Так, 9 минута 238. Классно. Дальше 600 метрден заказ берди. Плазага келип калдым, райдан заказ берди. Плюс 30 деп берди го. Ага, хорошо. Так, 5 минута 369 рубль. Raydan universalga alып келип таштап койдум. $352 рубль. Авиационныйдан Луговойго келдим. Ит арзан. Ошол эле жерден бул Uber'дин заказы да. Яндекстин заказын карасам 551 демке деп көрсөтүп аткан комфорт. Эконом 394 ошондой көрсөткөн. Экономдон дагы арзан болуп кетти. Şu özü albayın dedim ya. Albayın dese kol basılıp ketет да. Sargılı olsa gerek de oyladım öyle. Ладно, ничего. Бұл жақта hem просто пустой кетесің да, пустой. Заказ бол будет. Туғандар, iş bitti Құдай бұйырса. Saat 3'ten 47 ötüp kaldı. Заработка общий 8150 болуп калыптыр. 8150 болсо 12 saat, 1 saat abet, 11 saat иштептирмин. 11 saatta 8150. 8150'den 1000 so'm çay, 1000 so'm benzin. Taza çöntök 6150 kalıptır. Elhamdülillah Kudayga şükür sonum oldu. Tinç bolunuzlar, aman bolunuzlar. İyi videodan görüşkünce barınızlarga assalamu alaikum.